Urare utuku wa kuhithanira gatagati ka maabitha thirikari ya kaunti ya Nairobi na ciana iria ciururaga guku mucii munene wa Nairobi. Wongerereku wa ciana ici iria nyingi ciacio ikuruhanagio na ciiko cia wikinae niguo uracungiririe maabitha ya gwika mungururio ucio uria uratafanirio kwa ihinda ria mathaa 5 kuria makiria ma ciana 100 maraikirio ngono. Mungururio uria urakuruhanitie makiria maabitha 100 kanjo na borithi urambiririe thaa 4 barabara-ini ya Haile Selassie aha imwe cia ciana irakorwo iri toro na iria ingi igiota mwaki igiri-ini ria kuhurana na heho ya utuku. Ona kuria noguo mungururio ndurari muhuthu kuri maabitha ya tondu ni maratunganaga na uregani munene kuma kuri ciana ici na angi makigeria gwithema na mutego uyu. Kama una mahali pa kulala useme, sitakupatia mahali pa kulala. Nitalala na wewe leo. Kwenda! Kuma Haile Selassie mungururio urerekererio mene ya bus station Railways hamwe na Afya Center kuria mwa ciana ici mararutagwo mitaro-ini ya gute mai kuria matuite imamo ciao. Unaenda wapi? Twende huko. Nondu wa kumakania ni ati imwe cia ciana ici ni ciretharite na matharaita tatu hiyo giki ari kionereria kiega ati ngiao ni mekuruhanagia na ciiko cia wikinae. Chuma anaweza gonga watu na pole basi. Amwe aria turaranirie nao ni marataririe kiria gitumite makoro makiurura guku mucii wa Nairobi agiao makiuga ni wagi wa mawira. Apatie mavijana kazi. Unaona? Apatie mavijana kazi. Juu sisi tutaendelea hivi kufinyiriwa tu. Wakati mimi nimeaso tu so yangu peke yangu na ndio natamani hiyo so ndio nitakula na nitakunywa. Ndio ama kanjo ndio hao na nimelala wanakuja wananishika tena niuliza nimeibia watu wangapi. Kuringana na Peter ambaye ule natongoragia mungururio uyu niraugire imwe cia ciana iri na nyitirwo ni cigutwarwo micii ya gucenjia mitugo iria ikoragwo mwene ya Makadara na Kayole na kuria aria mekugarurira mitugo ya matwaro thukuru mathie na mbere na mathomo. Wale wako miaka ndogo tunapeleka rehabilitation centers whereby wale wanavumilia wanabadilika wanapelekwa pengine shule ama mahali yote kufanya makosa fulani. Hamwe na uguo mbaya ni ugete ciana iri na nyitirwo itigwitikirio gucoka guku mucii munene wa Nairobi toria kuhanikaga hindi iria ciana ici cianyitwo. Baada ya hii operation tutaanza kuona changes Nairobi na ni operation ambayo itaendelea kwa muda ya tusimamishi. Tunataka kuendelea mpaka tuone Nairobi ni free of street children na street family na beggars. Nondu wa mwanya ni ati ingera turahotire kwaraniria nao ni marorithie governor Mike Sonko kumatora thukuru cia kothi cia moko niguo mahote kwirugamirira muturire-ini makiuga ni mageragira mahinda maritu mikira-ini ya barabara. Hata kama ni kwenye atatupeleka unajua hakuna venye unaweza pewa makao na una kitu ya kupea mtoto. Sasa tunaomba atupe makao na atupe kazi bado tuweze kujisaidia na tuweze kusaidia mpaka watoto wetu. Hatari gaja yuma nditimarano nene gatagati ka maabitha kanjo ya kaunti ya Nairobi na family iria ikoragwo igikara matauni-ini o mundu agicungiriria gutengera haria kaguru gake kari muteithia no kiuria kinene ni hihi family ici igukorwo igikara haha gwa kahinda kaigana atia na hihi thirikari ya kaunti ya Nairobi ina mubango uriku wigie family ici. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Ngugi wa Gatua.